Ma yana se na yamu akwa baby Adom TV bedroom jumadi so sister Sandy B oye guy eda na se eja waba me asere kakra na de edu so ya Asem Yi Di Ka amefa kwanya iso na me mamo achibi na mensa na mo ase medidi afia amankwa tamaklo yeda mo ase papa pa mre ne adaje a mode ma ye na enne no nsema ye ba bekan ye gina social media no eso ye gina social media no so me kakra ya na mewra ho ya na chese enne no wiye na akra fi ho ne na wotwe pepepa ye hwe adofo papa ti se ye no efiri ho na mewra ho no asemi a me bekan so e ma mewra ho bebre because me hu ba bi o man no ye chechira ko minhu future leaders no aye building minhu omo because future leaders are atenie ne de ahase de na se say daach o mind daach ne dabi say ye ni wa aho man begu because o man aye chichire emabunu no aye tete wo mo se dabi mpanifo ni ho o mo ba bebu man de ato wo mo ne atenie atemu die a won shro on ferry ade ene ye hwe wo mu because ni nyina gina said ye ade na hyase ba ko a yenka na ye mienu na ye miensa na ye nnan na afia agensemu kwasi ye yanka afia ye yanka adu akoye wo ye de na akoka ene bebie ya ba bedri social media ne so sefimu baby ya no be etumi the phone they say dey ohia na wan Ghana dey ohia ye data kwanke toa dim panimfo atam kansam a no krennimu yenye omo hwe na wo yemu nhyehyɛ panimu na wodidi natam no wo yemu nhyehyɛ wo sane yetete wo omo ye nipa ben ya omo ye nkura ben ene omo benyina ye pani a sa suban we da so wo omo mu omo nim panimfo sabia ni die mu a omo ni pani picture bia bo omo dan mu a sabi omo nim boso a ema ehu bi eche wo omo nti omo behwe wono kasa yie omo ni bi entity e ben na awofo de wono mo fa mu we say wuntimi blame awofo no bebre because sometimes they be make say obatan bie ni wa obehwe da aka say wo jai ne ba no odi nsamono no ye ne ma nsam fata didi atam na nkratete na din uhia nyame adom anso do odi na ka ho but I wasn't penny for sorry nipa na yem from so okra no na another penny bia fechire no ye ni daydream no otugu na so na wasa ba be defend wa ba be defend free amanyo semu kasa anyhow party na wo mu no akansie bi na aba mu the same party akansie na aba mu to obi ankere na adwen nanso be wie obi be support bi sa the same party na mu dinatam kansam a obi ante ye no de abeto social yi so na nyame ya adom na sa kansie internal no wono mu wie a wo mu sa baba sa be kan wo hubom sa abusua na sa video techrema pro videos ni bi no adache bi wo de ato internet no so na sa akwa aba na no opponent no so afa na no so de twa because we wa mo wonum no be yi free wa hu nipa na ade aba nti ede entete no safo we mu nyina omo ye mpanimfo krofo yerenom krofo kununom krofo wofanom krofo aunties nom ni ade na dru adwumanom ni ade nti no wayi sa ni die ni buo no ayebu no woni fie no no abetena bontin social media so no kasa gbegbegbegbegbegbegbeg chese kasa hontie kasa ya nso bu ho ma asema wo kan utum se no kura ba ku sei nim so no wo ka gu ni nua ho fin ekwesi sei yenye omo hwe yenye obi a hwe e na aye normal wo kura mu na nkura na aba no so e follow
ko TikTok na ko hwe ne ma ekoso wo ho ko hwe ne ma ekoso wo ho enso saa nipa yi a wo TikTok wo kasai so ahia pani wo hakura wontime hwe ne animu ne animu ofere no kora nanso wote ayi bi achi no wo tugum and wo tugum wa hunu mi wa ye won sama hodo wo mayi mu a eni de mu amanya platform yi sei akese a mo achitafo bebree nanka mo de ka nanka wafa ukrom ohaw bi e wo ho nanka waka ka de abesi social yi so nanka no nanka wo ka eno ne ebe mu amo nya de wakofa wo pani mu bi mu ade mo amoye saa no nsimu triase na mo nimu enye wodi fi kura ka wabusua efi mede mi ntimi nya saa o ebe ya wo ye bibia ya hwewachi ade bia before be fa phone esi wanim se wo address bibi ana obi aka ade bia kire wa ya wo address no ya di kan hwe akire ya di kan bu nkompoko hwewachi bebia wo free ba no mi kunu wo ho me ma no en niema ye ne nei no eda ho forever o kra ye me witness se wo ho no ma hu se na Facebook na ama wo ayi playback years ago 5 years ago 3 years ago wa sometimes se hu videos and pictures bi kra sa se ya na ye onwanwa ni nyina da ho mi wa wo ba ketwa sa nkra nketwa ya wo mo 1 year fue ne 1 month fue o mo time no computer babies nti omo no internet no so na obodi bedi agro bibia na onkonkwohwe a bibi meto internet no so na onkohwe na ye ne maame na ye ne papa wo di obi atam nti sa akura we no no oba eye normal ateni ye normal ma no because onyiri nyina no sa na ohu mede afia amankwa atamaklu sa akura hia me a o meka se sister afia o me ka se sister afia mankwata makula wa manokura o hia wa afia mankwata makludi eye sa na ye ka no because me begina me nka se me din de sister afia amankwata maklu enti sa na de wo ye no onu so sa na oba approach wo mu pani wo pese obi bu wo to wo mu ade ba wo pese obi ehu a omu ya nya ne sa so wo pese obi bu a bu hu wo bu to nipa no oba oye steady no wa to ani awe wa yo so wo mfa hwe ho for obi hu ate na nipa ye nse hwe for ma bibi hia ma bibi wo so odwe nipa ho penimfo National Communication Authority any communication ministry ya hu so wura Sam George wo ye niema bi wa shase papa ko so na ye chichi omu nyina na internet no wo se ye social media networks na bre no so se wa shase no ye ntimi nya kwan ye betimi asesa niema mu nya so obi atotofi akwa bia no afa ayi na sinani so no okasa ye ne ha na wie na mra no so obi a try ma mra na ye adwuma so a na no ye ne na machire saa akokwa asasa na ade ache asa na odonam na ya na chese mi hunu de ye kire wa ye mfonso no a ye twena so no na etene a wo ba ni sumanko kuntan wo kasasa mo ye mo kura nhehye mo na da mo wa kire bo ana wo hine mo a ohine awudi na tem mire ya na me ya na me chese me dwene ho amenti ase enwe no anya nkura mpanifo mesi mpanifo no ye na nkura na ehwe ohine mu a oye ne te se ba bi west nintime fuma no nka okasa se bia se fini to na eba ada na wugu abusua ni mu asesa wugu oyire no wo kunu ene wo mani mu asesa ya na ya se eye wo nko a social no nko a na awo so awo eye wo life wabusua ne nka ho eye wo life she dachi bomba benyina behu one day omba benyina behu na eno no wabo akokora wabo abrewa no a afi watsi abrabo ase na papa saata waya akokora na sa video so no throw back at you no ho na behu enne de unhunu
and Debbie, I can't want it because I have time. Ujina wona so. Nti enen hu feel impact no. Dachi na abehu. Na wo na namu a, wo papa mu a, wo papa nka so ochem wo no. Wo betimi agena anim adi natam. Se wutimi edidi wo papa atam de ene anya me nwanwa so wo betimi edidi abonten suni a wote se wo papa atam. Eno anya me nwanwa. Basa wo papa untimi ne di natam. Na wutimi kodidi obi papa atam a. Na eye serious. Aya sama wasa batan obi aya me ani da ho. Wo mo e wo so wo mo hwe mamra ne ye adwuma. E wo se mo hye mra. Tete de na twem tete na ensi na ente saa ntimi ye sure say bia emra bia ni ho fa saa social media 10 years no so. Because ensi se wo kodidi ho atam. E ho no a obi atia wo ho. Ensi na se na social na enye common say. Na nye say no obi tire manhwe ba bia say oye content creator na no saa enne so de asefem na awra kokura de say wo mo adi atam kura no ye bo wo mo abaso de ye hu ne se na no de oye nipa no wo behwe na wanya ambassadorial deal wo behwe na ya ma no te say ya ma no ye ad binom ne ade e sa ne ye twa ne saa no enti se obi asa na obi apeso oye se sa na obi apeso oye wo station no a wo ya se wo beka wa no ka wanu masema hu betie no ne ade ro mo yo de wo bomu gbagbagba we ya ye sei ne kohwe baby ye koduro no mumie ni no kra me ye ho mumie hwe ya no kasa yi wo be yo obi ba kotwa eho kakra no so no otwa da pa chese no owura Sam George wo ye wadwuma koso na ye ema bibia emu abem na babia wa sha ase afiri no toaso na ye ntete ne ema bi so na adoso abroso that's what China or say India China na India China wo social media ayo enya normal just wo do ho no wa log it to omo internet omo social media ye regulate omo dabi nye de ya tu agum ya obi ate ba bia na kaka na adwen no ne nti menye ye betumi a ye wura Sam George mejudi sori na ya sa adwuma no obi anya na afamu de na obewie ni ya che nso a ya che eno ano no afa hu de bekwa akosi so omo asotwe no kura anya kese asotwe bi so otegatam ya kwa ya fia ya gatas no mo matetim ginamu na omo tim ana adobia no atwa so hu eno ye we musa ye mfo omo nko prison o because hona kura ho e choke dada omo sa na adobi no ate no omo do omo tete gatas no mu ne ade ni nyina na camera da wo omo so wo hu abeg minya biem e free ase ye sa ne ma we ye nipa ni beda ho panimu o akro ye ntwe ma so na ya ma ye ni atre ye ni ton too much ade buo level na kosoro ye muade ye nsura de ye mfari ade bibia ya normal da bi sia pani akra sia pani no ne kasa se ni tipen no toto ne nsasa na wo benyina che menka obi ya we no be kodan no 35 25 18 na ka se edin a ye ni ensu ade enti na wo kaseti apani no pese on kwana wa enwa atemnidie ba heart uwie no mo di duabo atua to bubo dua saa because obi akon bi won asema ye ne ya mo chi wo mo a mo mamra ne nya adwuma me se prison ho de wa ye manti wo mo saa do de oti social so di atemze wo hia se ye de nko akoto ho a whole week no donko a no tegatem mo inform start ana schools no mu bi o secondary schools yi say ye de na kɔ ho no odo na nkura na ehwe no me say ehwo ani wo wo ma social so ko be free so yen start ne kakra na yen tete ye tete abofra ne yie no wonyina wa afiri ho sa wo fo yen so ne ye gya ye responsibility sa about time ye gya mo miani na ho ye ma no phones no so no omo ye bibia yen kɔ hwe adekora omo ye ma ye nya wo mo say ye internet like nkra na aba no de sa na ye gya wo mo sa da bi na wo pani so a wo hwe me a wo so sori ya na wakotena ho na wodidi atam no gyae
onyo party bas mo ka anya odenti na wo kan ti wo se ensemble ho a wo ka wo se enim enso no wo ka se ye wo no ogina ho ka sam no de atare na fiti wo te say yi munya careful na mo hwe mo hu ye communication ministry Sam George sorry de wo ye no mo bi sorry na ye yiro wo hu na be ye se India fo aya ye nso ye be ye ada na ye ntumenye obi anya data na phone so abu obi ekura bi obi aye content creator enti NCA a ye hwa ye close radio stations ni TV stations a wo bo nye wo madwuma ye no mesro mu panifo mu ani so nko social ne so e de na mo betimi aye munim handles no ho anu wa block e kwa mo betimi a block na sa na ha dream agensamu we grade anya say agensamu but enye late e betumi aye enye late kura because I feel na ya say wo mo so ba ya mpese wo mo aba no so ba be follow o say tete wo mo ye ntete wo mo ye panimu sho kasa ye akura sho kasa ye fa buo ni ani die ma mpanifo di du ma mpani atemba heart kasa anyhow hey unshra de na wo ma mpani no hia no kura betimi ahwe nanimu ne animu didi atam sa kekan ensam manu asem ya monye careful na wo hini mu na didi atam no wi na masa de agrafa ho na ye ne ane de na ei te se eye ya ne de agro bi asafa na asaba be no ma o se ye twe wo mo aso mo twetwe wo no aso no bia kasa ho nte kasa yie kasa de no matter what eno na yewura Dr. Manebo ama me tu chema no erade nkoso amfa ne currency yase nipa bi ati se yahre no heat na bamu kura no wonim se nani abra wo kasa kura no yahre de eni abre na wo kasa wutum so obi dia den no obamu a enso no we true punch re de amawo eno na me tu che wo ho ma no na erade na nimu ntia mumie nsua kasa de kasa no matter what ka wadwen kire no banya atenie yen kasa yie ye me kasa ho nte ni enya so wo mo di atem no rather no ho ne yeko support because o kama unti e na open asem e ten ne pe na afi wa be otamfo sa na tie wo mai mu but ani kwan say yes a wan kama unti o mpen asem e ten ne ba ho de a hey ni enyina di nachi ya kasa no de ho tsenom ni ade ne de o mehwe da o kode o tu jagum sa nti ono nam na koma na boil dada nti ade anya bufo kwa na bu afunu akotwe sekan enne nkura nyina ne nan sekan ne scissors hye wo mo ho nti asem anya bufo na ne bu afunu atwe no akuni nua ye kunu so na ye no ma because nipa na wawuo no ontume mma ye de ne tum ne nkwa na akura nipa na wawu no ontume mma no ya se obi de hye eno na wo se mpanifo ye me ani ku ho ne ye hwe ne ye nsia no agensamu abroso ha dwen na Asem Yi Di Ka ame fancy ha if you said ye kan nyina no bewie mental health enya mental problem awo ye so obi bedwen sa ye gu obi hu fin da internet ne so nti ama wanya wo hawo adwuma mkro ntimi ntena ho because ye de ne picture bi aba beda bonten ya kan asem fi bi afa no ho nti adwuma mpo ntimi ntena ho ebi mu so afa internet ne so na obu nkrofo fa so to ye sa ye ma ensam ne dos on internet ne so ensam ne dos on social ne so Rasam George mabodi sa nim se na ni braba nanso awrade ocheche ro bechichi nyina ye re na afa yasa ba back ne atumi aye adwumaden oban hene kwabna sante age na dwam pensempensemu ye toa so me I wish tanka we mpo na nke ne ye be discuss na obi amfa mu afutuo ye mfa moa na oman na oya age egu e wo sa internet social media no eso kwabna me mu akwaba mejoso ewi aye boko awrade adom ye nkwa ne ahoden araho na na wo mu de nanso rechechefo no awrade ho ne wo nipa famu ye be ka bat akoma no mu sabe ya obetimi ayi afiri mu ebetimi afiri mu no nyame pe nti ono ne yesre no se obekoso ayo man bambofo
na busua wo mahwe wo wade pai awurade nkyekye wo mo wre minim se ne dru ye adwena asesa because abre se na ahoboa no gusu bi a wo mo kɔ nyame na tene wo yase ti no kwabena apart from eno de awurade ahu ye mobo e de na ache. All right, that's with the topic I will discuss, but even the carrier of the message, Nankasa, guilty. Let's all wash ourselves clean. The Okuta Sem Nankasa, or no crouch Semna. I don't know why we think we are making progress. You know. So, no Koreanka. Inti, Oba Koma. No, mu conforna, no crown, put you and can because I can't train him. The phone son, we are now between Sunday, and we are pretending that this is the first time he's in trending a church now because of how we treat ourselves. The young home so 9 say, baby, I do need be a fresh page so that we can all have. And over you be our organ high, Kosuchi. I buy for bonds, but you be our organ near team. That's our near here. Why are we pretending? And I've said this several times that I buy pa or don't so for the next 20 years. Obesisa. So the people in the now buying almost buy, they will pay the price for it. And that's not how we manage a country. Because whoever system is there, it's so unfortunate. Very uncalled for. Hey, na any Ghana na ebi wish is a president being for Graham Shane question from Zegubrano. Can you imagine? No, for so better the bebre. Why? If it's good, we want to regulate the front. There should be an insider check. It should start from even the people who want to regulate the space. But abaya na muntu a wotu no. He na muntu e papa. Ye nyina ye hwe ni ye. You say none there it suits us. We are wearing one of the nicest cap. Tomorrow, itibe mwaka credit cap be yan. Enye who the cap fit to. All of us, the cap fit us. Because I wish that I don't do a program and then they all can be able to us. Yeah, say we are learning something because even in the midst of Asem Yi Di Ka, aftermath, the among yourself for the Ghana for the Yashas, yeah. It's sebi a year near Bushian Mano. Onyame akukuduru ankotomo so no onyame nam ye ne na kwanchiri bi ankotomo so so be rely on Ghana for a legacy that your dad, your uncle, your breadwinner died for. Pacho yapa ba meka chompacho pacho. We are in a country where urologists from Yensa omohwere omonka wa Accra Kumasi Road ebisi ne Accra Kumasi Road. We are still talking about it and we say that for what politics in Tino, nobody should talk about it. ABC ne, and they be ada me call back. Kokase, yeah, cry uncle suku ayen we in term no. 1989 and we from 5. Accra Kumasi Road. Eku urologist form. Eku nipa titru. Alaji Kojo Mama Accra Kumasi Road. NDC chairman Bravo. Acho Accra Kumasi Road. Grind. Minka bushaya. Ye water chima classic 18 akwashe kasi. Say, can you imagine? See, look at even Edi Amabo Ama Honorable Awusuniti. Alaji Kojo Mama said one of the strongest pillars of NDC in Bravo then. In fact, in the NDC as a party cry. See, sometimes you know, you can say Bia. At the end, you said that unfortunately, an party I was so sabred. You boss uncommon. Oh, yeah, dear, we never since you will suffer the bruises a bit. But ojina kuma pempa dia. So what I say, ebe boy nyina, but ene o kan okra no na afede obi no sorry kora mo ginjina betri so. Almost everybody now is looking for ade any kwase Ghana first year body nkra or the be hihye no. Etu akopie schools. Seka akopie schools. Ankura to say Ghana nipa mapanama na osi obo no since when as abambo no kwasa say be part of your vocabulary obo ho ban be call police soldier o man nem funso bi antoko bi ansi na etuo hihye o na say na no na pose for a random check na me dekeke but how long can they sustain it obuchi wa no ma mo asi afru ken no o ma search uni pedia search can ties at say nyina ba o mo ntimi nyen kosi ba bia so misre if you have a hey, and yet then all shots yako, yet then I may shots yaka. Miss Ray,
especially to the NDC. A chitafo no, one say your sector minister near Bemu Pevu to Sana Mono. Monya careful because mo money dim or mo bra mo so mo de mo beko for his answer. Ye kan wo hu ana de bechine NDC bi so akoka de ni kwase e kakra. No de ya allow space na say ye hu ya say anti no ko. E ba sa there then it's no rule of law again no. It's rule of obi ni emotions how he feels. If today is Kwesi and Kwesi is perceived to be a CPP NPP member and he's been arrested, tomorrow when is the ruling government member? Do we have that political courage to effect the arrest and go the style that we have been going with ordinary people? And then bubu doors you know. A bubu doors and ankahe fan ibidura say ya no kasa de ye churo keke. We here minister cross over Abekacho untiti we fie the Ghana identity. Party be out don't be anywhere as so say be di atem be di tro be kan sema untimi fra hontoma. Party be anywhere but party crona sasha efwa so e ma yes ade. Parties ni na Ghana ni extra vigilante ya she vigilante mra. Eso obi a yes so afọ dodo na say chief executive no omo ehyen a won e di say adwuma na etim na minister na nkazo tim. Na ba chire bo. Let us remember you with the legacy that you left behind. And you mapa obeye. It ye bold ye say we dey why dey na and e Ghana gusubo kwasibo twedin kusubo baru edudin. Why? Exceptional leadership qualities. Exceptional. Okwa abanda da anima atwam danse a okwa akufu ado abema exceptional leaders be on ministers be all very exceptional they be adam ye pem akobo state house and gentleman na ho ijane dum or the virus say opeje amukura kodu baby kura Ghana publishing very na dum kura abrante bi we so the asante say why or opeje amu honum so many examples. If you come to this administration they be me ankasa me krom leadership free da ekopo me feel and other people almost demonstrating say Ghana 19 omanya kwenya under his excellency John Dramani Mahama. Mr. From the president himself to the last person of this country, let us unite in purpose to rally behind the Ghana flag. Now if there is no Ghana, there can't be MPP or NDC. Again, if you hold political office, and now you're Centuroni, and now you're Dredini, and now you're minor, or you're a trotro driver, Obia should partake positively towards the development of Ghana. And there is a few man quite getting Obata on over in and from Conde and Basuku Nan and the Bapo with Dion Semna, the Cacrebi or the Bewes and the same look on the baby. But I feel a mean ba. How should your mamma name His Excellency? O hwe nanim se ya na wokeka na wahwe na ado nanim se ya na wokeka ene hifa ne dia ne ba ya nti ogunya social media kwanya o hwe oman hene kwabna sante one ne nya adwene wo the submissions wo adwene o hwe oman na wahwe no se na fono ne ti aboa o maame o sewa o wofa na wokeka nsem kasa na why tough champions what make kebia kire oman hene wo ya bona baso wo bona baso nyoma yentiminka nyoma yeni kwansi yeku yeni kwansi yete ni nyina no na oye career e krasi gamai una bibia na oye gangaria oye oba no eni ko what dia tebe di trosa to tram kontompo atom confos asema da doctor ne eye forum member di no efiam pacho wa bia homa for the next 10 minutes. I think that we should encourage such conversations because the ebe kom nyina no eye government shuts down radio. Government is mourning. Helicopter crash. I've set up a fund. But Makacho, if the basics, the fundamentals is not stronger, every car, baby, usisu ebebuagu. Ebebuagu. Usi super. And then be our pillars in your papa biano. The moment I will see you know, maybe I have a post in our bonabas. You couldn't post when you were bonabas. Oh, okay. And the phone number into home 0302-211-701-702 703-704 0302-211-701 702-703-704. Me hu sem kwafo bebre appreciate your discussion na ye na da boat baby a wonyame show Dr. Ejenim Boateng nyame nyo kese pa na
si ye nyina ye ne sei a ke be koyanim bebre ye first caller wa homa no so medofo no pay ye mo ache ya na wo ti say awurade adom ye nko enne wada wo ma free hin na ye ntio me free sunya na ye free me to park okay acha ye tio one asema wo kin free ya politicians no on say ye ni media for no kwanya ye fa so ye ni media for kasa no sa payo no enne disansusu ye we ba no on say omanyin ti wo de bia asema enye no opan boka but who do station ni go to different station masa wa wure be ho entino ye be sre media for no mo ankasa se mutimi eka nyamesem se de bia na wunua no me se mutimi bia TV station bi nsem o mo be kafa mampanyin ana se mampanyin dada ho no masa wo si be fim yeda se bidonyame yeda se yemfa same waso same ye mo ache mo akwaba me jo so nya ba fi amba che sei adom na dom ye hina free papa afia wo nya ba ma ba ko pesu abetifi okay sameni yo afia ma me fa fidie so na me nchi a onabo bra champo abetifi MP yankopon ye de onka no ho e no ho ye campaign mani nyina yankopon chiro bia e no ho ne onua komna nso oh the line ko kwabna mensa na kwame mensa woso kwame no pay ye mo ache mo akwaba acha one no wo fompa ma muso kakra kwame tie no ho ayi TV no so dia be ha yen kakra odaro ma yen nin komo wo phone so okay nti no me say yenya nti kwabna yen fancy ha okay so that's it be see afia and thank you mo nya kwan o ma friend you dem wase. It means that it's worrying, it's troubling. Nipa do na mpe the air koso. This is the time for us to speak out against Adiesia Ojidi se enye ne kwaso no. Be a proud Ghanaian, be a proud Ahafonian, be a proud Bono person and Bono East person. I'm always particular about these regions because yempe de debia ensem fata from putro biamba ewo ye Bono ye Hafo and ye Bono East no. And all other regions. All other regions. Unibia be an advocate for your region. Say the esefata ye ni munyam ni eye ye yoni nkunimdie ni prepare yoni abrabo etini sefata no. Because in the midst of all what we want to do, if we don't shape the thoughts and the minds of the citizens, it will be difficult. We'll be assuming political offices, so now the mindset no and geared towards seeing all of us as one and ensuring the fairness ebeye juma. None the objectivity I hear Juma. All of us will be sinking, and it's one boat called Ghana. If you're a journalist or a broadcaster, and yours is to blackmail and character assassinate and to destroy, and what they call as agenda setting, that's the biggest challenge we have. Be your NDC, be your MPP, nobody challenges you with that. But when the conversations are on and you have the microphone on, the fact that you are MPP and NDC should not change or focus in terms of idea and the credit.